ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्री महालिंगेश्वराय नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शर्करया स्तपयिष्ये। स्वादोपमस्तदिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय सुहवीनाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुवान्मदाभ्यः। श्री महालिंगेश्वराय नमः। शर्करास्नानं समर्पयामि। शर्करास्नानान्तरे शुद्धोदकेन स्तपयिष्ये। सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्तरे फलेन स्तपयिष्ये। अफलाः पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिर्प्रचोदयात्स्थानोऽनुजन्तं हसः। यथा सुफला सुयथा सुफला सुते सुहवीतु नाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुवान्मदाभ्यः। ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माभ्येर्नः सन्तोषते। मधुनक्तमुदाशनो मधुमः पार्थिवं व्रजाः मधु
दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो बह्वये श्रियम् परायणे पूर्वारोहन्तु पुष्पिणे गदाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्य ग्रहाणिमे ॐ या फलिनेत्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणे बृहस्पतिप्रसोदास्तानो मुञ्चन्तं धसा बृहस्पतिप्रसोदास्तानो मुञ्चन्तं धसा शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्कान्तं नागयज्ञोपवेतनं व्याघ्रधर्मोत्तरेणं दमरण्यमभयप्रदं कमण्डलवक्षतोत्राभ्यामन्वितं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलाराजिता उद्योतधारिणम् अमृतेनावृतं भ्रष्टमुपादेहार्थधारिणं दिव्यसिंहासनासेनं दिव्यभोगसमन्वितं दिव्यसमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययं सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा सम्यक्ततो विजनमादधेत् आराधितो मनुष्यैस्त्वं सिद्धेते वासुराद्भिः आराधयामि भक्त्या ब्राह्मणग्रहाणमहेश्वर अग्निकाकर्षिः अघोरघोराश्चेति वीरशक्तयः चकारश्चेति कीलकम् श्रीरुद्रो देवता रुद्रप्रेत्यार्थन्यासे नियोगः अथातो रुद्रस्यार्चनाभिषेकविधिं व्याख्यास्यामः उदित एव तीर्थे स्नात्वा देत्या श्रुतिप्रयतो ब्रह्मचारी शुक्लवासाः तस्य दक्षिणाप्रत्यग्देशे तन्मुखं स्थित्वा आत्मनिरेवता स्थापयेत् ॐ प्रदन्ने ब्रह्मा तिष्ठतो पादयोः विष्णुस्तिष्ठतो हस्तयोः हरस्तिष्ठतो बाह्वोऽरङ्गस्तिष्ठतो जठरेऽग्निस्तिष्ठतो हृदये शिवस्तिष्ठतो कण्ठे वसवस्तिष्ठन्तो वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतो नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतो नयनयोश्चन्द्रादित्यो तिष्ठेताम् कर्णयोरश्विनो तिष्ठेताम् रुद्रास्तिष्ठन्तो मूर्ध्यादित्यास्तिष्ठन्तो शिरसि महादेवस्तिष्ठतो शिखायां वामदेव तिष्ठतो पृष्ठे विनायके तिष्ठतो पुरतः शूले तिष्ठतो पार्श्वयोः शिवाशङ्करो तिष्ठेताम् सर्वतो वायुस्तिष्ठतो ततो बहिः सर्वतो द्विपादा परिवृतस्तिष्ठतो सर्वाङ्गेषु सर्वा देवता यथार्थां तिष्ठन्तो मां गच्छन्तो यजमानं गच्छन्तो अग्निर्मे वायुश्चितः वाग्हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः चक्षुर्हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे चन्द्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः श्रोत्रं हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे आपो मे रेतसि श्रिताः रेतो हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे पृथिवी मे शरीरे श्रिताः शरीरकं हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे ओषधि वनस्पतयो मे लोमतिष्ठिताः हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे इन्द्रो मे बलेन श्रितः पदकं हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे पद्यन्यो मे
मूर्धिश्चितः मूर्धा हृदये हृदयं मये अहमृते अमृतं ब्रह्मणे ईशानो मे मन्यं श्रितः मन्यहृदये हृदयं मये अहमृते अमृतं ब्रह्मणे आत्मा आत्मनिश्चितः आत्मा हृदये हृदयं मये अहमृते अमृतं ब्रह्मणे पुनर्म आत्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राणः पुनरागोतमाहारात् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावधानः अन्धस्तिष्ठत्वपदस्य गोपाः आराधितो मनुष्येस्त्वं सिद्धे देवासुराभिः आराधयिष्ये भक्त्या त्वां वाङ्गः न महेश्वर आत्मा वहन्तु हरयश्च चेतदश्वेतेरश्वैः साचेतमद्भिः वाताजैर्बलवद्भिर्मनोजवैराजाहि शीघ्रं मम हव्याय शर्वो ईशानवाहयामि उत्तरतस्पृङ्गेश्वराय नमः भूर्भुवस्वः स्वामिन् सर्वजगन्नाथाय पूजावसानकं तावत्त्वं वेदभावेन लिङ्गेऽस्मिन् समितिं कुरु सुप्रसन्नो भव वरदो भव सद्यो जातं प्रपद्यामीत्यासनं समर्पयामि सद्यो जाताय वै नमो नमैत्यावाहयामि भवे भवेनाकृतवे भवस्तवामिति वाक्यं समर्पयामि भवोद्भवाय मित्यभ्यं समर्पयामि वामदेवाय नमः समर्पयामि ज्येष्ठाय नमः वस्त्रं समर्पयामि श्रेष्ठाय नमः उपवीतं समर्पयामि रुद्राय नमः आभरणं समर्पयामि कालाय नमः गन्धं समर्पयामि बलविकरणाय नमः तिलाक्षतां समर्पयामि बलविकरणाय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि बलप्रमादान्वादीपं दर्शयामि सर्वभूतदमनाय नमः काले नैवेद्यं समर्पयामि मनोन्मनाय नमः ताम्बूलं समर्पयामि ज्योतिर्मयाय नमः नीराजनं समर्पयामि विश्वतश्चक्षरति मन्त्रपुष्पं समर्पयामि प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि अर्कचम्पकपुन्नागनन्द्यावत्रञ्जवाकरी द्रोणपुष्पाणि दात्तये ॐ भवाय देवाय नमः ॐ शर्वाय देवाय नमः ॐ ईशानाय देवाय नमः ॐ पशुपतये देवाय नमः ॐ उग्राय देवाय नमः ॐ रुद्राय देवाय नमः ॐ भीमाय देवाय नमः ॐ महते देवाय नमः ॐ भवस्य देवस्य पत्ये नमः ॐ सर्वस्य देवस्य पत्ये नमः ॐ ईशानस्य देवस्य पत्ये नमः ॐ पशुपते देवस्य पत्ये नमः ॐ उग्रस्य देवस्य पत्ये नमः ॐ रुद्रस्य देवस्य पत्ये नमः ॐ भीमस्य देवस्य पत्ये नमः ॐ महतो देवस्य तर्पयामि ॐ ईशानस्य देवस्य पत्ये तर्पयामि ॐ पशुपते देवस्य पत्ये तर्पयामि ॐ उग्रस्य देवस्य पत्ये तर्पयामि ॐ रुद्रस्य देवस्य पत्ये तर्पयामि ॐ भीमस्य देवस्य पत्ये तर्पयामि ॐ महतो देवस्य पत्ये तर्पयामि ॐ अघोरेभ्यो घटोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते दुर्गरूपेभ्यः विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ अथैतामाषामाशास्ते आशास्ते निजितमादोऽसौ आयुराशास्ते सुप्रदात्तमाशास्ते राजस्पोषमाशास्ते सदा तपस्यामाशास्ते उत्तरां देवयज्ञामाशे तदध्यात् तदस्मै देवारासन्दां तदर्घ्यर्देवो देवेभ्यो वरदे वयवग्नेर्मानुषाः इष्टं च वेदं च उभयतनोद्या वा पृथिवी अगम्भसस्वादाम् इह गतिर्वामस्येदं च नमो देवेभ्यः अते तस्य मोद्मे हिरण्यकलशोदकेन तन्ततं तारामभिषिञ्चेत् तद्धा मधुना सर्पिषा वयसा आम्रसे क्षुरतेन वा नारिकेलकेन वा गन्धोदकेन वा पुष्पोदकेन वा फलोदकेन वा शुद्धोदकेन वा
इत्येकादशावाकान् सर्वो वै रुद्रविदित्रिणो वाकान् अग्ना विष्णो सदोषदित्येकादशावाकान् एकमेकं जपेत् सर्वेषां पारेषु पुनराराधनमुत्तराराधनमेतद्द्रव्यदानम् पापक्षयार्थे व्याधिविमोचनार्थे जीवितार्थे चिन्तितार्थे विजयार्थे श्रीकामः शान्तिकामः पुष्टिकामः तुष्टिकामो विघ्नकामः आयुष्यकामः आरोग्यकामः प्रजाकामो मोक्षाङ्गे च कुर्यात् एवं कुर्वन्नाचार्याय दक्षिणां दद्यात् सवत्साः सवयसस्मरणभरणभूषिताः वृषभैकादशस्तलाभे एकाङ्गां दद्यात् एकादश ब्राह्मणान् भोजयेत् अश्वमेधव्रतसहस्रस्य फलमाप्नोतीत्याचार्यः महाभगवान् बोधाय नः एवं यत्कुरुते नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते सर्वान् कामनमाप्नोति शिवसायुज्यमाव्रयात् ॐ ಏರ್ಟೆಲ್ ಪಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸಿಡು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊಸಲ
ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶ ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಶಿವನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇವರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರದೆ ಶ್ರೀದೇವರು ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೇಟಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂದಿದೆ.